أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله على من لا نبي بعده. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الكرام والأخوات، أحييكم بتحية الإسلام ألا وهي قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نعم مسيبة جلبة haray hande kadi hewtiti ka télévision meɗo Jama TV ɗo musidɗo mon Ibrahim Doumbouya e sakki alzumano andirɗon non o leere ɗo ni inchallahu rabbi haray ko émission tafsirul alqouranul karim. haray onon abonné Jama TV kala finowo tawa hara no acciti fonde muɗum e oɗo télévision meɗen Jama TV no ko kala ka wonɗon wawɗon wonirde. haray on salminama mi yeyamin hoyti ka wonɗon men joni on jungo. haray en salmini kilifa e meɗen ka diina e ka aada Guinée e Sénégal. haray fof moɗon on salminama hay goto accaka. haray miɗo seeditano hoore an, seeditano on ala mono rewe nafa rewɗo lorra mo rewali on sina Allah subhanahu wa ta'ala. hiɗen seeditoɗo nelaɗo meɗen Muhammadu sallallahu alayhi wa sallama ko Allah subhanahu wa ta'ala woni ko nelirmo diina gonga. nam haray hande kadi inchallahu rabbi hiɗen rewto e ndeɗo deftere meɗen alqur'anul karim yerwo ko Allah subhanahu wa ta'ala famineng e muɗum. haray hiɗen arta émission on taw haray toujours hiɗen salmina ɗon kadi alhaji alimu depuis Colobane. hiɗen salmina Abdoul Quddus e Mamadou Aliou Diallo depuis Ñaari Tali. ɓeɗo fof haray no salmina hiɓe accidi fondoji maɓɓe oɗo émission alqouranul karim. haray hiɗen salmina kadi alhaji Oumar depuis Almadi, kamɓe ɓe guureji maɓɓe no kala ko ɓe wonirde. hiɗen salmina ɗon kadi Ahmadou Diallo depuis Asalem, ɓen ɗon fof kadi haray ɗen salmina ɓe. hiɗen salmina ɗon kadi madame Ba sikki tum ɓen ɗon ko depuis Médina. haray on fopp moɗon hiɗon salmina e faaleteɓe nodduteteɓen fopp ɓe faale natade ɓe ronka feere natugol. haray fopp moɗon on salminama hay goto accaka. nam haray hiɗen yiltoyoɗo darsu meɗen ka suratun nisai no andirɗen noon e ka darnoɗen ɗon ko Allah subhanahu wa ta'ala ɗon hurrimati alaykum ummahatikum. mana ko nun Allah subhanahu wa ta'ala woni ko fandiɗo. hiɗen andi koko sikki wo ala e muɗum musidɓe julɓe ɓay wona yen fentuɗo deftere alqouranal karimu daaluye Allah subhanahu wa ta'ala on ɗaynidiren. wana uzubillahi si nelaɗo Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam darike tewni juuɗe mum Makkatul Mukarram hajjatul wada. o wi enen haram yottini diina kan sahabaɓen fop seeditinimo o yottini. Allah subhanahu wa ta'ala seeditanimo o yottini. ay nde tawoyta ñande dargal si daroyama Allah subhanahu wa ta'ala ko ɗum addato landade ɓawde o darde nelaɓen. nelaɗo kala e mofte muɗum addete. Allah subhanahu wa ta'ala ko ɗum addato landade ko landato ko nelaɗo mo neluno on. ene ɓawde mi neluma e mofte maɗen a yottinno nelaɗo on o daro o ina mi yottinno, o holla preuve o yottinno. si o holli preuve o yottinno o pottoɗa kanko mission makko on complete o pottoɗa. mofte ɗen ɓanne o nelaɗo nelanaɗo e moɗon o
yamiri hadu ko boni o hadi on ko boni o yamiri on ko moƴƴi wono wirno wa munziruna wa mubashirin ko hulɓinirowo natugol yilte o weltindira natugol aljanna golluɓe ko boni ɓe ngo yetta ɓe adema golli ɗum ɗo haray ko yitte jahannama woni ko habbimo o weltinira golluɓe ko moƴƴi ɓen awade mo golli ɗum ɗo haray ko aljanna woni ko habbimo ko ɗum woni mubasirina wa munzirin nela ɗon ko weltinowo golluɗo ko moƴƴiɗa mari moƴƴere o hulɓinira kadi golluɗo ko boni ene de o koko boni habbima hihi oɗo nelaɗo e moɗon oɗon mofta ɗen o yottinno enen kadi daroɗen irata ɗen hi o yottinno walla o yottinano ay ɗulle alqur'ana hino seediti Allah subhanahu wa ta'ala no seediti nela hemɓe fof maɓɓe mo kala yottini ko nela kon ha timmini ay ko jiɓa ko so tawi woni nelaɓe e mumɓe woni enen mofta ɗen ko jiɓa ko so tawi woni en jaaɓi ko nela e ɓen addi kon kono hino seedita nela e ɓe fof maɓɓe ɓe yottini amana rasul bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minuna kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi la nufarriqu bayna ahadin min rusuli ay nela e ɓe fof maɓɓe ɓe ko Allah subhanahu wa ta'ala nelɓe kon ɓe yottini hala e pasɓe soodali hay fus ay kalimatu tawhid fof maɓɓe kalimatu tawhid woni ko ɓe ardi ko la ilaha illa allah ay ala ko mon rewe ko wona Allah ay joni noon ko ɗo Allah subhanahu wa ta'ala wonenga yewtude ko waɗi nde tawde nelaɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam o maaki ɓeɗo sonnaɓe ɓawo nde o feƴƴinta o wi mi accali ko lorata moftiyande ɗen ɓaawo ha hewtitiwa ɓeɗo sonnaɓe nde tawde noon sonnajo ko cheytane ay par ce que ko ɓuri hewde kon si a ndaari mbuuɗi no wadda yimɓe e nder balɗe ɗiɗi balɗe tara mo kala yeggiti fi ɗum ɗon kono ko ɓuri hewde kon si sonnajo lombike hakkude yimɓe si sonnajo waddi yimɓe ko ɓuri hewde kon sa moytaki ɗum ɗon wona e hakkude maɓɓe ha abadan ay bon si a ndaari Allah subhanahu wa ta'ala ni almar'atu kulluha awratun illa wajhaha wa kaffayha sonnajo o fopp makko ko awra mana sonnajo en tant que himo yaltata ka sinara ka nder suudu makko o woni ko yo ƴettu coñci timmuɗi coñci yettiɗi fi honnum par ce que enen worɓe ɓen en wawata maîtrise de hoore men hino e men go e maîtrise de men kono ko ɓuri hewde kon e nder 100% sa heeɓi ko 10% fottowo e sonnajo ko hoore lawol ɗo jahara tan hara sonnajo no hakkille tere mum ɗen fof hakkille makko ronka yahude e ɗum ɗon fami e nder 100% on si a contrôle ko 10% heɓata sina ɗum ko on tigi wotindini o ko on ɗum wotindina a yaldi tun ange sonnajo guite makko ɗon wi cikki e makko wonen no andirɗa noon Allah subhanahu wa ta'ala wir noon sonnajo fof makko ko awra wallahi ko gonɗinɗa hakkille maɗen wooday ko debiti ko ɗum waɗi si Allah subhanahu wa ta'ala yi on noon ɓeɗo sonnaɓe walle worɓe gonɗinɓe ɓen walle worɓe gonni ɓe rentotoɓe koɓe boni kon wallironɓe honnum si tawoni hiɗon yaltude ka nder ciiɗi moɗon ƴette coñci timmuɗi ay ƴette coñci timmuɗi hara on yaltali tabarrujul jahiyatil ula ay hara on yaltirali wonano majjuɓe aramɓe ɓen yaltirayno noon majjuɓe aramɓe ɓen avant l'islam kamɓe ɓe konno ɓe yaltirayno koye ɓe akkidu tere maɓɓe ɗen fof ɓe yalta ay aynan noon sonna e men ɓen hannde wonɓe ende koye dande la ilaha illallah muhammadu rasulullah woni ko heɓa koɓe julɓe Allah subhanahu ni wala tubarrazina tabarruzul jahiyatil ula wota on yaltidiri feññi noon tere mon ɗen feññi noon ɓanndu mon ɗum wonano majjuɓe aran ɓen feññinirayno ɓanndu mon e yo e jaka holli ɓen ɗon ko majjuɓe e jaka holli kala sonnajo yaltuɗo feññini tere mum devant public e yo e jaka holli on ɗon ko majjuɗo wona anduɗo l'islam kono kay sonnajo si tawi woni hiɗa andi l'islam hiɗa andi place mo wona Allah subhanahu wa ta'ala armaratu kullaha awratun illa wajha wa kaffayha si tawi woni a yaltay ka suudu ma hakkude jama on hiɗa duwa andude ko honno wawata yaltirde suuɗa tere maɗen fof e wallugol worɓe gonɗinɓe ɓen ayi sabu na yitere ala on mbaalo ayi joni en fof meɗen yaka yaasi hoɗuɗen
ko en suusete gooto bimbe kikide jammenal makko enen woni e jiilondirde kono mo kala hino haani moytanade ɗimo mum ko kala ko annduɗa lorray ɗimo ma on kon eyi joni noon Allah subhanahu wa taala o wi honnum mana aaden ko hombo woni wona sonnajo janano e ma premier position ko nene ma jaara on ɗon wona sonnajo e ma on ɗon wona debbo janano e ma a salminayi on angenene ma jara hiɗon wawi joɗade danki wooti hiɗon wawi joɗade jullere wotere ɗum wona fusi non on andi exemple enen ɗo eɗen waɗe hunde ɗo joni exemple ɗo hande wona min si mi yeyi ɗo joni mi hewti ɗo joni hande ka danki nenam mi jooɗike eɓe ina harima ko bawi ono jooɗi e danki nena mum mais harmanalan ay wona hunde nde l'islamu raɗi ay par ce que ɗon wona mi janano ɗon nene aden jaara hino woodi ko miijete hakkude maɓɓe hara wona ono woodi ko goɗɗo miijoto ɗon wona hara wona hakkude gorko janano e debbo janano ayi oɗo harmanama Allah subhanahu wa taala ni ɓeɗo hino daga ko salmina on salmina nene ma jaara eyi wa banatukum e ɓiɗɗo ma reedu on ɗon wona hakkude gorko janano e debbo janano ange on joɗoto jullere wotere a salminaymo o salminte ayi wa akhawatukum e ɓiɗɗo bandamma woni gorko woni debbo oɗo a salminaymo oɗo wona na debbo janano e ma wona gorko janano e ma wa ammatukum e yaayema oɗo kadi wona hakkude gorko janano e debbo janano ayi wa khalatukum e nene ma tosoko oɗo wona debbo janano e gorko janano ɓeɗe fof a salminaɓe jonnaɓe jungo hay goto e mom mara bakkatu wa banatul akh ay mana ɓiɗɗo nene goto ma gorko ay wa banatul ukhti e ɓiɗɗo bandirawo ma suddiɗo ɓeɗo fof wona hakkude debbo janano e gorko janano mana inowoma bappa walla inowoma kaw suddiɗo ɓeɗo fof son fotti a salminaɓe a jonnaɓe jungo ɓe jonete jungo ay ɗum ɗo wona hakkude gorko janano e debbo janano ay wa ummahatukum allati arda'anakum e nena mo muynimɓe mo on e kala nenirawo ma taw hara muyninima exemple ɗo joni aden nene makko jibinamo tun e waalo mana feƴƴina jibinamo hata itaki kala muyninɗo ma haray on ɗon ko nena ma ko kontaɗo ko nena ma ko wona jibinɗo ma on noon ayi mana newɗo ma ƴettuɗo ma newma ka wonɗa bewbo newma ha janɗuɗa on ɗon hino konta ko nena ma comme jibinɗo ma on ayi on ɗon kadi wona hakkude e debbo janano e gorko janano oɗo kadi ɗa wawi salminde mo a mara bakkatu o mara bakkatu ay wa akhawatukum min arradaati e nene goto e ma ɓe hawtuɗa enduɓen bon bandam ma gorko bandam ma suddiɗo on wona hakkude gorko janano e debbo janano o a salminaymo kankadi o salminte ay wa ummahatu nisaikum e nene ɓeygu ma esira e ma ɓeɗo kadi a salminayɓe kamɓe kadi ɓe salminte bakkato fusi ala na hakkude gorko janano e debbo janano ayi wa rabaikum mullati fi hujurikum min nisaikum mana ko wiyete ardaɗo kon mana a jombi sonnajo himo ardi e ɓiɗɗo debbo kono noon wona ɓiɗɗo ma ko ardaɗo ka galle ma kono ko ɓiɗɗo ɓeygu ma on hino konta kadi ko wona ɓiɗɗo ma ay on kadi hiɗa wawi mo salminde wona hakkude gorko janano e debbo janano fami bon joni noon kala ko wona ɓeɗo haray woni hakkude gorko janano e debbo janano ay ko ɓayɗo haray nelaɗo maaki a ƴettude ƴulɓere yitere waɗa ka jungo ma hande ɗano ko ɗum ɗon ɓuurma moƴƴande e fiya fontude jungo salmina on tigi fami mi anda si tawi woni famike nene ma jaara mana e nene mana e ɓiɗɗo bandirawo ma e yaye ma nene ma tosoko ɓiɗɗo bandam ma gorko woni debbo e kala nenirawo ma nenen tosoko nenan mawɗo e kala muyninɗo ma e waytata wa ɓeeɗo ko ɓeeɗo woni wona debbo janano e gorko kala ko wona ɓeeɗo haray woni debbo janano e gorko janano haray ɓeeɗo dagantako ka fonta jungo ma salminaɓe ay sina ɗum haray bakkatuno toon ay nam o wi joni ɗum ɗo fof
haray ko hunde nde andanɗa hoore maɗa dagotako. Eyi o wi jon noon Allah subhanahu wa ta'ala inni o wal muhsanati ay ɓen saŋiɓe minan nisa'i immorde e sonnaɓe ay illa ma malakati aymanukum sina ɗum haray jomboye horɓe mon ɓe mana siɗa mari korɗo ko wiyete korɗo kon si tawi noon tigi no mari ɗum ɗon haray ko yon tigi jomboye ɗon ay mana wal muhsanatu minan nisa'i Allah subhanahu wa ta'ala inni jombe ɓen caŋiɓe immorde e sonnaɓe ko no wiyete caŋiɓe ko sonnaɓe ɓe andanɗa hoore maɗa ɓe waɗata ko boni ana ɓe watta zina. Allah subhanahu wa ta'ala inni jombe ɓen on andi to Allah subhanahu wa ta'ala waɗi ko wiyete woni e azzaniyatu la yankiha illa zaniyatun neɗɗo waɗowo zina wata jombamo sina waɗowo zina ay oyni hurrimat alal mu'minina mana an gorko on si tawi woni a waɗata zina dagantako maka jomboya sonnajo waɗowo jina bimbe kikiɗe jemma ñalorma par ce que on wawata hawrude sonnajo on kankati ko o fewɗo haaji makko ala e nden birdire ay e waɗugol zina wota o jaɓu dagotako ka gorko waɗowo zina bimbe kikiɗe jemma ñalorma jombamo ay dagotako ɗum Allah subhanahu wa ta'ala wi yoni noon wal muhsanati ɓen saŋiɓe minan nisa'i immorde sonnaɓe haray jombe ɓen ɗon saŋiɓen ko ɓe waɗata ko boni hiɗon andi waɗi si Allah subhanahu wa ta'ala semo wala fi hurul ayni himo manta fi hurul ayni ko nu o wiɓe ko qasiratu tarfi ay par ce que kamɓe ko ɓe raɓɓinɗinaɓe guite si worɓe timmiɗo temedere ɓe anda si wona modi maɓɓe ay ko ɗum waɗi sayi ko ɗum wiya hurul ayni ko ɗum sayi Allah subhanahu wa ta'ala wala fi hurul ayni mantaɓe kamɓe ɓe anda sina gorko mo ɓe holla on ayi ko waɗi exemple jonne tun exemple ɓeygu ma ko welete wo ko o welete ko o welete wo ko o welete wallahi bimbi ñande anduɗa himo yaade ha gorko janana wo hara wona an a nden ñande si tawani giggo ngol ko ngol 100% sa moytaki bimbi nde ñande ngol wonay 10% walla 15%. ayi o inni illa ma malakata aymanukum si tawi woni noon on heɓali feere jombugol sonnaɓe caŋiɓe ɓe waɗata ko bone ayi haray jombe horɓe mon ɓen si on yii exemple wona ɓe arabuɓe wona saudi sayi wona kamɓe sonnajo hino heɓugol sonnajo hino satti par ce que wona hay saudi tum wona iran en ko way tata ɗi nokkeli sa yi wona heɓugol sonnaɓe maɓɓe ɓen hino satti par ce que kamɓe ɓe andi sa hendike sonnaji maɓɓe sa jonnama sonnaji ko a heeɓi kanŋe ay par ce que ɓe anda kamɓe hay goto ɓe anda haray kamɓe gorko hino woodi so wona moodi maɓɓe ayi bon tifa ko ɗum waɗi so inni joni noon si tawi noon ko ɗum waɗi joni noon si a heɓali feere ɓen ɓay hara heɓugol ɓen ɗon hino mettifi haray jombe horɓe mon ɓe si tawi woni hiɗon mari on tigui hino mari korɗo ay Allah subhanahu wa ta'ala inni kitaballahu alaykum Allah subhanahu wa ta'ala farlani on ɗum ɗo ay wa uhilla lakum daginanama on ma wara a zalikum ko woni ɓawo ɓeɗo kom homɓe ɓeɓe kontuno ɓawo ga nane yaye ma nene ma bandam ma e ɓiɗɗo koto ma walla ɓiɗɗo nene goto ma gorko nene ɓeygu ma Allah subhanahu wa ta'ala ni ɓeɗo fop mana daggina kala hande kadi kala debbo haray hino dagginanama ko wona ɓeɗo ay wa uhilla lakum daginanama on ma wara a zalikum ko woni ɓawa ɓeɗo kon joni noon honnum an tabtahu nde ɗaɓɓirtonɓe bi amwalikum jawle moɗon ɗen wona yawgol tun ƴettiraɓe no ƴettiri wo dey wona yawgol tun weppita innam ƴetti kaleni ɓe ngo Allah an tabtahu nde ɗaɓɓirtonɓe bi amwalikum jawle mon ɗen ayi ko ɗum waɗi ndaaro Allah si a ndaari mana sa ndaari wonki hay wonki ɓuraki ya wonki mana an gorko a addirali sonnajo wasi tawi woni hara ɗa ɓuri ɗi 9 e 10 mais
ko woni tun Allah subhanahu wa ta'ala inni faddalallahu rizai ala nisai abima anfaqu amwalihim ko honnun Allah subhanahu wa ta'ala ɓurniri worɓe ɓen e hoore sonnaɓe ɓen ko tawde ko sonna ko gorko on ittata jawdi mum ndin yaha inna no faala sonnajo on fiyon dewgal ngal wawa wonude ya toro jeeɓe ɓen teŋe waɗe o addamo kadi o dépense mo kankadi farli dépense gol ngol ay bon ko ɗum noon parce que ko ɗum ɗon o woniri ɓurnirimo ko ɗum ɗon Allah subhanahu wa ta'ala ni ɓurniri worɓe ɓen e hoore suddiɓe ɓen ay ɗum ɗo ɗon ala kulli haalin ko ma wonirano ɗi 9 e 10 ala kulli haalin ma tun gorko wona dow sonnajo wona sengo ley makko ay ɗum ɗon ko islamu imposi ɗum ɗon ɓe innoɓe sonnaje e mana gorko e duhiɗo ko fof ko ma fota yamɓede ɗum islamu kañum jaɓalɗo ɗum islamu dakkoral ɗum ɗon toujours téléma ɗon on ko islamu kañum ko gorko on jonni faber ay ndaare tun hay ka ronugol hay ka ronugol ndaare gorko heɓay pecce ɗiɗi gorko heɓa feccere gorko heɓa pecce ɗiɗi suddiɗo heɓa feccere wotere ay honnum mana an tabtakunde ɗaɓɓirton e bi amwali ko jawle mon ɗen muhsinina ay hara ko sonnaɓe moƴƴuɓe tifa si a ndaari nelaɗo Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam o wi sonnajo ne jombire sabu jawdi mum ndin e sabu ngari makko kin e sabu diina makko kan kono nelaɗo Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam e maki mi suɓani kama jooma diina ay jombu jooma diina kam ay par ce que siko jawdi ndi ndi lannay jawdi no wawi lannude siko ngari boni tay sonnajo ko walla baaɗo wo ko walla baaɗo ala de 15 ans 20 ans si ay ɗon hawsani ke 30 ans a tawa ngari ki o jogino 15 ans kin si a yawa heɓoy 20 ans 30 ans a tawa naki ngari kadi o jogi e ɗon heɓoy 40 ans 50 ans si arirama a tawa fewde ko wonno jogino 10 ans 15 ans ça fait de ay bon mais diina kan ɗon ko luttay ɗum ay abadan diina kan ka bontata ka kanata ka fuutata ay ha ñande ay ko ɗum waɗi nelaɗo Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam maaki mi suɓanike ma jooma diina kan ay sonnajo on kadi si tawi woni ko Allah simo mari diina haray mo andi ko honnum haqqeji farliɗi mo e fewi modi makko ɗin mo andi haqqeji ɗi o da jontude modi makko ɗin wallahi a fawtoto a tawa hiɗa fawti ko jele jogiiɗo o mbuuɗi hino finance ha hino finance rewɓe fi mbuuɗi ano waɗa ɗiɓe 9 e 10 no sodani ɓe otoji darnani ɓe galleji ronko famodirde e maɓɓe ɗum no heewi tawi no wodiri woɓɓe ko ɓe jogiiɗo mbuuɗi ɓe ƴetti mbuuɗi waɗi ɓe finance bimbekiɗo no darnani ɓe galleji no finance ɓe jande maɓɓe hino waɗani ɓe 9 e 10 ko worɓe jelonanta no wulliteɗo mi o jande o komin finance mo komin waɗanimo ɗum e ɗuɗo hande noon o faala kala ay ko ɗum waɗi ɗum par ce que wona jooma diina woni ko suɓiɗa ay ko jooma ngari woni ko suɓinoɗa walla jooma goɗɗum tifa siko jooma diina himo andi haqqeji ɗi ɗo jontude modi makko ɗin wallahi a soñjotako ko feƴƴiti ay passé a heɓɓay tun haray mo andi ko faalaɗa kon ko ɗum waɗi si nalaɗo sallah sallam maki mi suɓanike ma jooma diina kan jombu jooma diina kam ay ko ɗum waɗi so inni ɗo an tabuta hunde ɗaɓɓirton ɓe bi amwalikum jalle mon ɗe muhsinina hara ko sonnaɓe moƴƴuɓe hayra musafihina wona sonnaɓe jogiiɓe polta palta ay faman istamta'atum kala ko dakkiminti ɗon bihi e muɗum min hunna e maɓɓe fa atuhunna haray joniteɓe ujura hunna teŋeji maɓɓe ɗin ay faridatun ɗum ko farilla wonandeɓe ay wala junaha alaykum bakkatu fawaki on noon fima taradaytum bihi konko ɓe yiɗani on min ba'dil faridati ɓawo farilla on mana gorko dagantako ma ka foppodira e sonnama hara waɗali teŋe ay mana ko honnum mariage waɗirante potal waɗe e adna Allah on fof noddite
ko fiyo jama on fo andu kaari jom mbi kaari kala fottoyɗo e gorko wono andi ko woni moodi kaari kala fottoyɗo e suddiɗo on wo hino andi ko kaari de jom mbiyoɗo jibili ɓi ala ɗon ko ɓengo kaari ni ko moodi kaari jibi ala par ce que fo hino andi ayi sina ɗum teŋe tun yoni teŋe on tun si o woni 100 francs haaldama ko ɗum ɗo woni teŋe ma suddiɗo on o dakori ɗum gorko ngel ni ko 100 francs mi mari mi teŋirima ɗum ɗo debbo on dakori ɗum imamu duyike dewgal wali ɓen okki ilandema ɗon hande kadi ko sonnama dagike ayi kono si a sara ko honnunde si waɗama ɗo million ji potal ji honnunde waɗama ɗo en tant que teŋe waɗaka hara e dewgal sellata ayi ko ɗum waɗi so Allah subhanahu wa taala inni ayi mana faman istamta'atum kala ko dakkimiti ɗon bihi e muɗum min hunna e maɓɓe fa atu hunna hara joneteɓe ujura hunna teŋeji maɓɓe ɗin farida tan ɗum ko Allah subhanahu wa taala woni ko farlani ɓe ayi ko Allah subhanahu wa taala ko farlani ɓe eɗon andi hino tawa ko addi l'islam premiére gol islam no tawa ko islam imposi jontugol sonnaɓe en haqqeji maɓɓe ɗin par ce que sonnajo hari ara valeur considiraka jamanu jahiliya min siya jon yaniɗo joni e sonnajo komi yawtum komi doolu komi ƴetta mi hujitora ha jangon si lanni mi terto mi dara kadi mo ha jan yani e mum wo ayi si a daari sa hay tuule dernier ga tande kolon ɗum hino woduno ɗi duuɓi gantinɗi ɗo voilà ɗen andi ɗum hino woduno hari lamɓe ɓen koye simana si haaji maɓɓe yani e sonnajo e koye ɓe yetto ɗum suufa ɓe garay o sonnajo ɗo mana a heɓay ɗo joni curbajo ne amo ha o janɗa ɓe ara tun ɓe ƴettama ɓe lawnata ko nene ɓe lawnata ko baba si lan ɗon sokolima ara tun ƴettaya hay tous les dernier ma gaari ɗum hino woodi ay ko seeɗa seeɗa ɓaala waɗi islam on heeɓi doole yurmande Allah nde cippiki ɗum peji fof ɗi acci ayi bon islam imposi o inni sonnajo quelque soit kala ko wata waɗude si tawi woni o dagantoma a waɗay teŋe ya toroɗa waliyo mana kanko sonnajo on o newnato himo yiɗuma taw o lande ɗa yiɗi kaari o inna hin o dakkora ɗum ha o gayna après waliyo e makko ɓen okka waɗa an kadi teŋe ko duwaɗa wadde kon on say o daganoma ayi ko ɗum Allah subhanahu wa taala andi ko ɗum waɗi so en to hayra musafihina mana hara wona sonnaɓe waɗoɓe ko boni par ce que fi honnum an tawi kanko gorko on worɓe ɓen e ɗuɗude rewɓe ɓen e ɗuɗude o acci fopp o ari o wi ko an o faala a wi an kadi ɗa faalamo o teŋima modi hande kadi a hana ɗaɓɓande on ɗon ɗimmo ase walla fota teggiraɗe ɓeni ala ko di boddi wari boddi ay ko nu accanta gorko ka suudu ma yahana gorko go diva na waɗi na ko waɗi lawol ay diva ko ɗum waɗi sabataɗe ni ko hayra musafihina ko hara ko yimɓe cangiɓe sonnaɓe cangiɓe waɗata ko boni ko ɓen ɗon woni ko jombaton ay o inni mana wala junaha alaykum bakkat howaki o noon fi ma taradaytum kala ko welodirɗon bihi e muɗum min ba'dil faridati ɓawo farilla on mana ɓawo nde waɗɗa teŋe on hande kadi ɓawo nde waɗɗa teŋe hay si tawi woni hande kadi feere mariage heɓaki feere moɓidirgol jama waɗa potal heɓaki hande kadi bakkat o ala hakkudeji moɗon kala wo ko welodirɗon hande kadi ɗon wawi waɗude ayi inna allaha no Allah kana o laatike aliman ko anduɗo hakiman ko ñeeñuɗo kadi wa mallam yastati kala on mo heɓali minkum e moɗon tuulan jawdi ɗuɗundi an yanki hal muhsanati ko o jombira rewɓe sangiɓe ɓen mana wawon famude de andi ko ɗum ɓayni andi sonnajo wallahi si tawi woni himo respecti hoore makko himo woni place makko ko ɗum ɓeyni haray ko o jaman sonnajo ko kange e jaman ko kanko no waɗata hoore makko sila ay ko sonnajo waɗata hoore mum sila illa sona ɗum haray sonnajo ko o kange ko o jaman
tu vois par ce que islam kañum ko ɗon considére mo bon ko honto noon sonnajo wawata wonude e kanŋe o waɗa hoore makko jaman o seerina hoore makko waɗana hoore makko valeur ko so woni yerumodi makko hara o waɗali hoore makko o yiilan o yiyalilan ayi tu vois par ce que ka ɗiɗo e tato humpitima o yandane kadi ale valeur ma on cippike aɗa valeur ma on cippike tu vois ça kono si tawi woni yiwdema wo hara hino humpa ha a seeraygoy ko honnum exemple sa daari hay wona ɓe star ɓe exemple wona ɓe star ɓe men wona ɓe yimayɓe wona ɓe footballeur ɓe wona waytaɓe no kono waɗi so tawi woni ay ɓe yahata ka woni wo na wonɗo wo yiyata ɓe na leerne falaɗa wo yiyataɓe par ce que koyeɓe himun ndimaka maɓɓe koye waɗan hoore maɓɓe valeur bon si tawi koye woɓɓe goo jiɓa ko hombo woni hombo mais a waɗani hoorema valeur ayi ndaare de ko ɗum waɗi simi yon to wona kamɓe arabuɓe wona saudi en sa yi wona toon wona sonnajo dewgal sonnajo hino seeri par ce que heɓi applique loi on tu vois sonnajo on o hiway hoore makko ha o heɓa moodi so heeɓi moodi kadi o anda kan ko gorko goo no woodi sina moodi makko ayi ko ɗum waɗi so Allah subahana taala wi ɗo wa man lam yastati kala mo heɓali min ko e moɗon tuulan jawdi an yankiha nde o resirta almuhsanati sonnajo saŋiɓe ɓen ɓe waɗata ko boni ɓen ayi almuminati gonɗinɓe ɓen fa min ma malakati aymanukum haray jombe ɓe jeeɓe jiɗo ñammana korɗo on tigui son tigui no mari korɗo on faami joni noon ɗum ko ɓawɗo seeɗa ɗum ko ɓawa woduno fewde korɗo e maccuɗo woduno joni noon ɗum ala ayi tu vois par ce que ko honnum watta ko honnum woni korɗo par ce que sewtama wiyata woɓɓe no jiiɓi ko honnum watta goɗɗo korɗo walla ko honnum wattamo maccuɗo joni ko avant l'islam joni min mawɓe am ɓen wona e l'islam ɓe tawa ɓe anda ko wiyete l'islam si tawi woni yimɓe l'islam ɓen ari ɓe yeni mawɓe am ɓe l'islam mawɓe am ɓen salki tawi woni mawɓe am ɓen ko nangaɓe doola force nadaka l'islam mana guerre waɗa ɓe nangaɓe haɓɓa ɓe nadaka l'islam ɓen nanguɓe mawɓe am ɓe ɓe naadi ɓe ɗon e l'islam hande kadi ɓen ɗon mawɓe am ɓen wo min wo hande kadi min woni macciɓe ɓen ɗon en tant que ɓe jonitali men hoore amen ɓe rinɗini men ayi tifa kala noon tewɗo mawɗo mum wona nanga ɗum naada l'islam mawɗo mum wona sodaɗo on ɗon haray o kontitake maccuɗo ayi ko ɗum waɗi waɗi si maccuɗo ala joni korɗo ala joni ɗum ko avant l'islam ko ɗum waɗi fewdo jihadi wonno ayi ko fewdo on say fewdo jihadi wonno ko fewdo on say korɗo woduno ko fewdo on say maccuɗo eɓno par ce que ko fewdo on say ɗum heɓotono ayi voilà joni noon jihadi kaafa ala ayi ko ɗum waɗi so inni si on heɓali sonnaɓe moƴƴuɓe ɓe waɗata zina tifa sa ko ɗumanno ɗon ko mana son heɓali sonnaɓe moƴƴuɓe ko raison haray jombe korɗo si tawi woni hiɗon mari ayi ko waɗi noon on andi no woodi woɓɓe goo ɓe wawata ne'ude ɓiɗɗo maɓɓe exemple ɓe heɓa ɗo ɓiɗɗo maɓɓe ɓe ne'amo nede l'islam bon ɓe ne'amo ha o moƴƴa ɓe ƴettamo ɓe jonna mo andanɗa hoore maɗa ko bonno fi makko ñande wotere mana ittemo e l'islam o ko waɗi noon on andi babajo ko foore ɓiɗɗo wo ko foore ɓiɗɗo ko mari dardia ɓiɗɗo o ko mari dardia ɓiɗɗo ko ha ƴettama okkamo gorko okkamo modi okkamo gorko à partir de nde ñande hande kadi haray ko modi makko woni remplaçant bam makko ko modi makko woni waliyu makko ko modi makko woni kilifa makko si modi makko wi ƴawru bam makko wi joldu koko modi makko wi konko ɗum o waɗata en tant que wona ko lundi l'islam si a heeɓi ɗo ɓiɗɗo a neyimo ɗo a waɗanimo ɗi 9 e 10 si a ƴettimo a okkimo ɗo gorko modi makko hande kadi hay si tawni a nelaymo ɗo innugo yo adana ɗo siti garko so landike modi makko si modi makko newni dago si modi makko inni newnali dagotako nde oya mawɗo gorko feƴƴinno o nawni taw mana sonnajo taw goɗɗo goo sabajo goo o joom fewdo tan jamanu nelaɗo
o jombi sonnajo mo darni 3e étage o wacci ɓengu makko 3e étage ko commerçant jo o haldi kanko e sonna makko o cippata ko ɗon ha ñande taw ko woni ko 3e étage ɗon ayo cippo ha ñande modi makko arti huccutugol mo ɗon ɓeneli ɓenni modi ma ɓenni baba en ma no fooyi dey ɓe fooyi moƴƴa o wi awa bon o woni ɗon wontoy ɗon seeɗa kadi ɓeneli ɓenni ɓe yeytaki ma baba en ma no fooyi oyna ɓe haalay lande hiɓe fooyi ay oyni kono min e modi am men halduno komi habba mo ɗo ha o ara neɓital ɗon seeɗa ɓenele ɓenne a baba en ma feƴƴini oyni awa oyni ɓay tun kanko e modi makko ɓe halduno cippatawa ka ɗon ha modi makko ara o yahaali heli ɓen o waɗi ko hawni o waɗi ko ɓennela nene baba makko no nawni o arali baba makko kadi maayi o arali o waɗi ko hawni woni ha modi makko ari o sifani modi makko immi kanko e makko ɓe yeɓe hiwroyi fatuna nden e tawi jaka baba makko ko hari ko aaden yiite ko du'anoɗo ko aaden geddo ko du'anoɗo o naatu kaka yiite wonno geɓal makko kanko sonnajo on sabu ko ɗofti konngol modi makko ngon sabu ɗum ɗon hande kadi ɓe yaafori ɗum ɗo sabu baba makko o naɓa ka alijanna ayi tifa ɗum ɗo holli haaka e jaka ko moodi aaden hino ɓurimo valeur e telemma e maw e makko ɓen ayi mana ɓiɗɗo ma suddiɗo ko farlima an babajo ko haƴattamo okka gorko hande kadi joni noon heewiɗo neɓe ɓiɓɓe mumen needi l'islam bon goɗɗo goo ara fi tun himo jogui mbuuɗi bon hara o anda l'islam o anda fof ɓe ƴetta on ɓe jonnamo a faami bon o itta mo hande kadi e l'islam fes ay par ce que an a neyi ɓiɗɗo ma on needi l'islam bon goɗɗo ari tun fi no jogui mbuuɗi mum ɗin ƴettamo okka on fi mbuuɗi makko ɗum on mokkuɗamo ɗon anda l'islam fof so ƴetta ɓiɗɗo ma on naɓa hande kadi a mara pouvoir e ɓiɗɗo ma on fof par ce que a okkimo hande kadi goɗɗo so mode makko ene jolde on koɓe joldu so mode makko ene ƴawre on koɓe ƴawru a faami ti va ça ɓeyni noon l'islam si a akkiti rewru o akkitete lebbi ɗiɗi islam si a akkiti hitande a perday ko yahata duuɓi ɗiɗi ko yowitinde l'islam kon yaay ɗon hande kadi tawni mo jonnoɗa ɓiɗɗo ma wona andoro l'islam hande kadi ɓiɗɗo ma on perta l'islam mo newnoɗamo on hande kadi eyi ko ɗum waɗi kamɓe jooma arabu ɓen kamɓe jooma gande ɗen si ɓe neyi ɓiɗo ɓe needi l'islam ɓe ƴettatama tun ɓe jonna goɗɗo fi hiɗa jogui mbuuɗi tun faami koye taw hara kadi ɗa paratike kadi l'islam o tifa ko ɗum waɗi so inni mallam yestati kala mo heɓali min ko nge moɗon tuulan jawdi an yan kiha muhsanati ndi o resira sonnaɓe moƴƴiɓen al muhsanati cangiɓe ɓen famin ma malakati aymanukum haray rese e resire mana korɗo si tawi woni hiɗo mari ay min fatayati ko mol mu'minati hara ko korɗo gonɗinɗo kadi ay bon par ce que korɗo hay si tawi woni mana neɗɗo neɗɗaɗo naada e l'islam si tawi woni heewi wonnoɓe e diina goo innaɓe wona julɓe ɓe ƴette ɓe naade ka diina l'islam ɓe heɓana l'islamu o jarin ɓuri heɓa ɓeydano la ilaha illallah muhammad rasulullah nde ɗum no heewi ayi tifa sabuna ko honnum woni jarin ko honum woni important la ilaha illallah ko so tawni a golliri la ilaha illallah o ayi ko so tawni a golliri la ilallah ala ko rewete ko wona allah a woɗɗitike jamiroji allah ɗen a jaɓi allah a jaɓi nelaɗo amadou sallallah alih sallam ko ɗum woni intérêt la ilaha illallah ayi tifa ko ɗum waɗi so allah subahana taala wi to neɗɗo hay so tawi woni ko dimo ko rinɗo ko dimo ɓi makko fof ko dimo si tawi woni o gonɗina allah o gonɗina nelaɗo mouhamadou sallah sallam o jaɓa l'islam o wiyaɗo ko makkiroɗa walla o wiyaɗo ko korɗoɗa kono himo jaɓi allah himo jaɓi nelaɗo allah subahana taala inni jombe on ko on ɗon ɓuri moƴƴude ko allah subhanahu wa ta'ala ayi ɓuri noon enen noon joni ko wiɗen kon ko dareten wona dina wonde en darde ko ngari e leño e leñol mana e mbuuɗi ayi ko ɗum ɗon hikkinɗen yeeso wona dina wonde en darude ayi o inni wallahu allah alamu himo andi bi imanu ko gonɗinal moɗon ngal goy allah subahana wa taala no andi gonɗinal moɗon ngal goy
ba'adukum min ba'adin yoga e moɗon ko e yoga e wi en fof meɗen ko en ɓi baba adama ayi en fof meɗen ko en ɓi baba adama fankihuhunna bi isni ahalihinna jombe sonnaɓen e dungaye yimɓe maɓɓe ɓen ayi si a falama solnajo a yahi ha tawa waliyu makko on toroɗa waliyu e makko ɓen ɓe okke ay hande kadi woni sonnama ilande makka immuɗa ɗon yawɗa tawɗa wali ɓen ɓe okkuma hande kadi siɗa faala an e ɓengu ma ko pari waloy toon siɗa faala siɗa faala ko asa ma waloy toon hay goto landotakoma ko sonnama nene makko landotakoma ɗum ba makko landotakoma ɗum kono en tant que a yahali tawɗa waliyuɓe makko ɓen toriɗa waliyuɓe ɓe okkuma a mara pouvoir e sonnajo on hay fuy ay ko ɗum woni fankihuhunna jombeɓe bi isni ahalihinna e dungaye yimɓe maɓɓe ɓen dungaye jeeweɓe ɓen wa atuhunna ujurahunna jonnon ɓe noon tenge ko wiyete tenge kon ay ɓawde toriɗa wali ɓen okki ko wiyete tenge kon waɗa ay bil ma'rufi hara kadi kono moƴƴiri ɗifa hara gonga baba wona sika ko yetta soɓe goo watta to inna min waɗi sadaw nagge nge nokkel kaari inde nagge ila ka waynodira ɗo geyetake mukko ay ɗifa minen koye hella ka men to joni ala en ko min waɗi sadaku nagge walla min waɗi sadaku mbewa a waɗa e mbuuɗi ɗi konte ɗon ay fila garan ɗi ƴette ɗi jonne ɗon kanko waliyu sonnajo on walla kanko sonnajo on o jonne ɗon inne ko ɗon degal ngal imamu on duwa e hoore ɗum ɗon par ce que attention imamu o buyi no waɗa ella molanaɗo du'agol dewgal hara yaali teŋe on ko ella molanaɗo wattake par ce que lan wawi wiide ɗo jadi mi waɗi teŋe nagge nge nokkel kaari waɗe bon ino leerani on ɗon mari yaqinde mi jonnoya nge nagge walla mi jonnoyta nge walla mi jonnoya ngi baalidel walla mi jonnoyta hay si ko 100 francs o waɗata yo ini hino ɗo 100 francs on duwa e hoore ɗum leerana imam on koye hoore o 100 francs ɗo dogal ngal duwa ngal selli par ce que so wi somi wi ɗo joni mi waɗi nagge nge nokkel kaari nge humaka ɗon nge jonna yeeso mon ɗon dogal ngal du'ama ɗon somi addo yaali noon nagge nge so tawno mi firtoy mi waɗo yaali nge ɓawde min e sonnajo men hucciti hoore dewgal ngal selli ngal sellata ay ko ɗum waɗi imam ɓen kadi il faut que ɓe watta ɗon attention moƴƴa ta hay imamuji hay goto wota du o dewgal teŋe on waalaki ay wa atuhunna joni toon ɓe ujurahunna teŋeji maɓɓe ɗin bil ma'rufi eno moƴƴiri muhsanatin hara ko sonnaɓe moƴƴuɓe ay hayra musafihatin caŋiɓe wala muttakhizati akhdanin hara wona ɗaɓɓoɓe jatigi na e moddi mum remplaçant tifa ko ɓeɗo woni ko torete ko ɓeɗo woni ko teŋete ay par ce que attention de ko waɗi gorko ilande makka o teŋuma an sonnajo mo emen fota ko ni benata ɓenna wona teŋe ko toŋe ka na ɗum mo emen fota makata bon gorko ilande makka o teŋuma ha o gayni leerani mo hi pellet hiɗa accude mo ɗon yahana gorko janano goo si wona yurmede Allah walla o yaafi a paydene mo mari droit tortagol teŋe makko on tifa par ce que ko sabu ɗum ɗon woni ko teŋirnoma yiwɗoma yawɗoma torima ko mawɓe ma ɓen teŋuma ko on woni gorko ma on amata gorko goosi wona on ya andu ka elande makko accuɗa on ɗon yahanɗa goɗɗo goo haray ko wiya toge kon a tonti ɗum hande kadi ay a tonti ɗum hande kadi bon ko ɗum waɗi si Allah subhanahu wa ta'ala inni ɗo ay maana fankihuhunna jombeɓe bi isni ahalihinna e dungaye modi maɓɓe wa atuhunna jonni toon ɓe ujurahunna teŋeji maɓɓe ɗin bil ma'rufi no moƴƴiri no moƴƴiri ko honɗum ko jonnugol teŋe on ko laaɓi pos hina ko ɗum ɗo mi teŋiri on tigi arana hunagol ko yiyaka ay muhsanatin o wi noon hara ko sonnaɓe laaɓuɓe dey laaɓuɓe hayra musafihatin wona waɗoɓe bone wona waɗoɓe zina wala muttakhizati akhdani wona ɗaɓɓoɓe worɓe na yaltoɓe ko yaasi ɗaɓɓa worɓe ay ifa o inni fa iza uhsinna
si tawi woni noon ɓe caŋike mana ɓe ƴettani ɓe waɗani on garanti ɓe waɗani on yaqini ɓe waɗata ko boni fayni atana si tawni ɓe addi bi fahisatin bone fa alayhinna harayno fayiɓe nisfu feccere ma alal muhsanati konko fawi e mana worɓe gonniɓe minal azabi immorde e lette ayi o wi zalika ɗum ɗo liman khasiyal anata kon huluɗo kuddidi min kun e moɗon ayi mana sonnajo ko korɗo kono ko caŋiɗo ko gonɗinɗo Allah par ce que sonnajo ko korɗo kono himo gonɗini Allah himo jaɓi l'islam ɓenni on ɗon si tawi woni o waɗi bone mana sonnajo julɗo wiyaɗo ko dimo on ko on ɗon letteteno kon haray oɗa wiyaɗo o korɗo on ko feccere ɗum ɗon woni ko lettete ayi mana oɗa si tawni o piyeteno porewol temedere sonnajo wiyaɗo ko julɗo gonɗinɗo ko dimo ɓi dimo mana si tawni o waɗi bone o waɗi zina so piyeteno porewol temedere si tawi woni ko korɗo on waɗi bone haray kanko ko porewol 50 woni ko o piyete ayi Allah subhanahu wa ta'ala inni zalika ɗum ɗo liman khasiyal anata ko on huluɗo kuddidi bone on min kun e moɗon wa an tasbiru ko nde mongotoɗon noon hayru lakum ɓuri o moƴƴande ayi wallahu Allah khafurun ko haforowo rahimun yurmeteɗo ayi ɗo noon ko woni wolde ɗo ko wonande sonnajo hara ko innaɗo ko dimo julɗo ko dimo ɓi dimo kono hara ko silbatere amma si tawi ni o waɗi bone siko porewol temedere o duwano foccede siko korɗo on waɗi bone tawi ko silbatere jo kankadi ko porewol 50 woni ko waɗete ayi amma ka si tawi woni on tigi saŋike si tawi woni ko mana ko ƴettaɗo e ƴettuɗo hara hiɗen andi ko on woni sariya maɓɓe on en fof meɗen hiɗen andi ko l'islamu jesi ɗum ɗon ayi oyni wa an tasbiru kono noon ko nde muñotoɗon ɓe hayrul lakum ɓuri o moƴƴande sabu wallahu Allah khafurun ko haforowo rahimun yurmeteɗo ayi yuridullah Allah subhanahu wa ta'ala himo faandi liyubayyina lakum nde o laɓɓinanta on nde o laɓɓinta on wa yahdikum o fewna on sunanal lazina e lawɓe min qablikum adinoɓe on ay wa yatuba alaykum o jabana on tububuye ay wallahu Allah alimun ko anduɗo hakimu ñeeñuɗo ayi mana Allah subhanahu wa ta'ala kanum ko fandani on ko moƴƴere Allah subhanahu wa ta'ala yiɗana tagore makko nden ñande janggo deroɗa yeeso Allah tawara hiɗa maapi hiɗa maapi ko ɗum waɗi ñande be ñande Allah subhanahu wa ta'ala o wi kanko o fermata dambugal tububuye ayi mana neɗɗo Allah subhanahu wa ta'ala fermata dambugal tububuye ko ɗum woni ñande be ñande himo tori jiyaɗo yo tuubu Allah subhanahu wa ta'ala yaafomo ay yo tuubu Allah subhanahu wa ta'ala yaafomo ko ɗum waɗi sino go inni ko on yo jiyaɓe am waɗuɓe bakkatuji waɗuɓe bakkatuji ha taƴƴi moƴƴere Allah tuube mi rutto mi yaafo on noko go o wi jihaɗon si bakkatuji makko ɗin foti wa ndiyan ɗan ka geeci walla bakkatu makko on foti wa ndiyan ɗan ka mana wa jareni ɗin o wi si o tuubi tun Allah subhanahu wa ta'ala yaafotoma ayi ko ɗum waɗi so ni wota nene tububuye ayi tuubu ɓay anda ko on to mayde nden bettete ko bakkatan ko juhayde wota nene tububuye on tuubu Allah subhanahu wa ta'ala yaafoma fewde ko marɗa tan ɗo ko jonnuma tan ɗon ayi joni noon ko waɗi so Allah subhanahu wa ta'ala waɗi o inni yuridullahu ko Allah subhanahu wa ta'ala faali li yubayyina lakum ko yo ɓanginan on ko honum woni goonga ko honum woni fenande jaɓon goonga on woɗɗitoɗon ko wiyete fenande kom wa yahdiyakum o fewna on sunanal lazina e laawɓe min qablikum adinoɓe on wa yatuba alaykum Allah subhanahu wa ta'ala jaɓan noon tuuba boye wallahu Allah alimun ko anduɗo hakimun ñeeñuɗo naam abonné Jama TV
haray ɗen wawi uddude numéro téléphone on inchallah dans 10 minutes 15 minutes haray émission men on en wawi waynodirde en heddanin ɗo 10 minutes peut être ɗuɗi ha wona 15 minutes ɗon wawi wadde 78 waɗon 116 82 38 inchallahu rabbi so tawi woni no woodi ko lanata ɗon ko yewti e l'islam men on so tawi woni komin faami fi muɗum men andina on so tawi woni kadi min faama fi muɗum min mara ɗon lande ɗen inchallahu ha min hewtoya e karma ko eɓen ɓuuriɓe tewde e gande ɓen ɓe fenginana inchallahu lan ɗo en jaaɓi wona no andirɗon noon haray ko taalibaji mon woni yewdere wona jogagol gandal woni ko min jooɗori ɗo ko ɓay tun haray en ɓeydodira tun woni inchallahu lan ɗo en jaaɓi haray ɗon wawi wadde 78 waɗon 116 82 38 si ɗon extérieur ɗon wawi wadde 00 221 waɗon 78 116 82 38 naton ka Jama TV inchallah rabbi sino waɗi ko landata o landa ɗon ni mana liyu bayyina lakum ko fiya Allah subhanahu wa ta'ala feññina on ko woni gonga kon wa yahdiyakum o fewna on sunana allazina e lawɓe min qablikum adinoɓe on wa yatuba alaykum Allah subhanahu wa ta'ala jaɓana on tubu buye wallahu Allah alimun ko anduɗo hakimu ñeñiɗo ko ɗum waɗi so a yii qur'ana hino yewta en hadisa jeɗen hino yewta en ko si tawni hara neɗɗo on anda no o anda no gas so andi hande kadi o rento enede yo kadi ɗum ɗo ko bone o rento hande kadi ɓawde o andi ko bone o rentike o andi ko bone o tuubi Allah subhanahu wa ta'ala yafano on tigi Allah subhanahu wa ta'ala yafano on tigi ko ɗum so waɗi so inni fa zakkir waajo andintin ɓay no wode hewɓe goyna ɓe karama ko ɓe no fiddi ɓe kañum no famitina kamɓe tun andi l'islam ɓe hino waajo tun ɓe no waɗir nini tati tun ko nelaɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma ko ni ballighu minni walaw bi aya mo kala mo yottina nan haysi ko aya goto nelaɗo ma ko ɓuri moƴƴude mofte ɗen fop ko janguɗo ha gayni jangi andi ha gayni andini tifa Allah subhanahu wa ta'ala ko ngo wi o wi nemaji ɗin fop nemaji ɗin e ɗuɗude ala ko ɓuri mawde ha yawti nema l'islam assalamu aleykum allo assalamu aleykum ok o yeyi nam on ɗoyta e télé on so tawi woni on faranade on ɗoyta e télé on so tawi woni on weddike télé on noddi on mbaɗike télé on en mbawata famodirde eyi mana assalamu aleykum allo allo jantum alhamdulillah ko noon homɓe ɗo nodda wona towne dande seeɗa ko onon homɓe awa awa towne dande min ala e nande ok nam hawa mon kan hene jolti moƴƴa min ala e nande so townal dande walla on ɓanni tele en wata famodirde ayi mana oyni wallahu Allah yuridu ko o fandi an yatuba alaykum ko nde o jaɓana on tububuye wa yuridu allazina hino fandi ɓen noon yattabi'una sahawati jokkuɓe mbeleɗe an tamilu maylan aziman de o ngotoɗon o ñande mawde ayi mana neɗɗo jokkuɗo weeli foti ayi ko neɓuɗa wowlude bon andi hino woodi ɗo rewoɓe Allah hara no wakkili fi dina ko ɓenen no wakkili fitne kono ko en tant que mana hiɓe hino hawrodirde e ko welata ɓe kon kamɓe ɓe rewayi Allah koy kono ko tawni no hawrodirde e mbereɗe maɓɓe ɗen e ko hino hawrodiri e programme uji maɓɓe ɗin ayi si tawni tun hiɓe jokki goɗɗum a wi ɗum ɗo moƴƴana e dina ma kan Allah wonani rewirte bon on wata famodirde ayi mana kamɓe suɓanto hoore maɓɓe no rewirta Allah
kamɓe andi no juulirta, kamɓe andi no hoorirta, ay kamɓe andi no ittirta zakka. La exemple ɗo joni jawdi ma ndin si a itti sadaka. Assalamu aleykum. Assalamu aleykum. Ndeɓe nam mana ɗo joni jawdi ma ndin a ɗaɓɓindi ha a heeɓi, Allah subhanahu wa taala no yamirima no ittirta sadaka. mo inni kadi sa itti sadaka mo yettima kadi ko homɓe jonnata. Joni fi ko jawdi ma a itti sadaka ko an andi homɓe jonnata, ka ko ɓe Allah subhanahu wa taala inni ya jonni ɓen jonnata. Nelaɗo maki ko ni juulirte. O wi si a juulay mana jonnoto julde nden haqqeji mayre on. Daro ha feewa wiya Allahu akbar habbira. Si a ruƴƴi ndoya nattuno ka juulirde o tawi toon nelaɗo Muhammadu sallallahu alaihi wasallam o juuli ha o gayni o salmini, nelaɗo maki he ɓe maki yaw filloɗa julde nden a juulali. Ayi o yahi o juuli kadi ha o gayni o salmini, nelaɗo maki yaw filloɗa julde nden a juulali. O yahi kadi o juuli ha o gayni o salmini, nelaɗo maki yaw filloɗa julde nden a juulali. O wi wallahi nelaɗo Allah mi andira si wona ni awa tindina. Ayi non no on juulirno noon nelaɗo maki yaw filloɗa julde nden ha timmi laabi tati, o inni nelaɗo wallahi mi wawirta si wona ni tindina. Ko ɓuri hewde kon julde nden hande sa contrôle a taway ko noon. Wallahi a naata hande julde sa yoɓɓe no juula a tawi ko duwa jangede ruku on kon timma, sujjuju timma, tayya timma. Nelaɗo maki sa ari a darike a habberay, daroɗa ha feewa cekki ko a dariɗo. Si a ruƴƴi ya ha ñiiɓa ka hoore koppima ka ruƴƴuɗo. Si a ɓantoɗo ha feewa fes a ɓantike a darike. Si a sujjike ya ha ñiiɓoya ka a leydi ko a sujjuɗo arta. Mana ɓe tindidirmo mana deƴo kan julde joni to julde nden haqqeji mayre on ha timma tis, nelaɗo maki ko noon juulirte. Ayi hiɗen andi ɓenni joɗɗo si tawi woni a juuli, malayika en ɓe sedi tanto julde nden. Sa wi Allahu akbar malayika ɓen ara e daro. Si a dariki kadi a wi Allahu akbar ɓeni fewde on sa hakkude ma e Allah subhanahu wa ta'ala ko rido. Ay par ce que attention ko ɗum waɗi si nde julde fi mayre hino mawni ha si a ndaari deɓe heddiɗen fof ka leydi ɗo farla, mais julde nden kañum ko dow farla. Ay kono waɗi so ɓe inni goɗɗo no yaafane bakkatu mo waɗi hakkude wagutu e wagutu. Joni laare ɓeni si tawi woni a sallikike ha a gayni, ɓeyni ndiyan sakkitotoɗan hibbude sakkiɗeɗan sakkitotoɗa juurde koyngal ma nana ka saliki ngal. Ngal ɗo ngal yaada e bakkatuji ko waɗɗa ɗon kon fopp. Faami? Bon joni noon sa darke yeeso Allah tawi woni a ala bakkatu hay goto, a juuliɗon no hana juulirde noon, a jonni julde nden haqqeji mayre on fopp a fewti Allah wi Allah mi torikama hunde kaare ha taw jonne ko toriɗama kon. Mais probléme men on ko honto woni hande. Mo kala no rewirde Allah no faarila dewe ɗen ala leɓɓinanede Allah. Wa abdullah mukhlisina lahu wa ma umiru illa liya abdullah mukhlisina lahu dina. On jammiraka sina rewgol Allah laɓɓinanamo kadi dina kan. Allah no rewede essaye mo laɓɓinanede. Probléme on ko ɗon woni. Ayi ko ɗum waɗi siɗen fonti juuɗi hayɗen wi Allah hiɗen noddi faaɓe ha Allah subhanahu wa taala ala en itade. Ayi par ce que mo kala ko sanfu kono faadara rewirta Allah la. Si suuma e hewti mo kala hino wakkili wonugo enen bimbi ha kikiɗe hara ñamali yarali, kono wawata wonde bimbi ha kikiɗe yarali ko harmi, yahali ko harmi, ño'ali, heɗitaki ko harmi. Tu vois ça? Ayi bon inna noon hiɗa hoori. Nelaɗo noon maki ko wiyete korka ko andanɗa hoore maɗa no andirɗa noon a ñamma ilanda bimbi ha kikiɗe tawi hediri ɗen kadi fof ko noon duwa horirde. Tu vois? Hiɗen wawi noon ilanda bimbi ha kikiɗe ñamali e jarali, kono elande bimbi ha kikiɗe ño'ali waɗali ko harmi, ɓernde mum haasa goɗɗo fewjali no goɗɗo janforte joganaki goɗɗo gañanede konnagu yagal on yombata. Ayi ko ɗum waɗi Allah subhanahu wa taala indi o ayi
wallahu Allah yuridu ko fandi an yatuba alaykum ko nde jaɓanta on tuubu boye wa yuridu llazina no fandi ɓen yattabi'una sahawat jokko e mbeleɗe aduna anta milu maylen aziman nde on to ɗon oñande mawde no wodi hande jooma gande goo a faami ko utire ɓawa maɓɓe ɓen majorité e maɓɓe ɓen ko ɓen oñata ɓe sa difa par ce que ko ɓeŋeta ani rek ko ɗum ɓenata wo mo ɗuuɗi noppi mo ɗuuɗi heɗeteɓe a faljay si a woni gando bon na goɗɗo hannuma fewjande ko honɗum waɗata wona goɗɗo ko hannuma ko honnude waɗa koko islam o waɗata kon ay ko islam o yamiri kon ko ɗum waɗata ko nelaɗo yamiri kon ko ɗum waɗata wona goɗɗo ente karama koyen ko ɗum ɗo waɗa ton ay yuridullahu Allah subhanahu wa ta'ala ko fandi an yukhaffifa ankum ko nde hoyfinanta on wa khuliqal insanu da'ifa sabuna banu adama tagama ko lowɗum ay banu adama ko lowɗum e hiɗen andi exemple nge yite nge wonduɗen e muɗum adna ɗo nge yite nge wonduɗen e muɗum adna ɗo nge ko nemani nge ko nema yite ngen ko laakara woni joni nen nge o nema mo wonduɗen adna ɗo nge yite ɗo ɓay ngeɗo pelete ko nge nemani la sakka ndaare nge bone ko nge waɗata so nge memmin ke waɗugol bone ngeɗo tun heƴa e banu adama ngeɗo ley innama ko nema wona yite ni fes tifa ɓay ɓe inni ko lootange mawuje jeeɗiɗi saɗɗitira ɓiraɗan ko genɗon adda ka adna ga fi wawa en gollidir fi nge wawa en gollande haajuji mayɗen wawi wurudude e magge gollida e magge amma si ko yite gen ton kan la ayi ɓe inni guiteri ɗin e lakara fof ko jahannama ɓuri fofude kono ɓe inni wo ñande lakara ka jamaji ɗin waɗi ko jama on waɗa kurumwol ɗon huɓita ɗon ɓay hino woodi woɓɓe go ɓe andanɗa hoore maɗa tellement que ko boneji maɓɓe ɗin ɓuuri ɓe ñande janggo ɓe ñawoytake ko ɓen jahannama aroy to harayno hino laafa ɗen ɗe mon hino wippoɓe ko genɗon noon ɓuuri fofude woye guiteri ɗin fof nge aroye hare nge ruta hara malayka ɓen hino jolki nge waɗa jolokoji kono hara hinge forsa ay hara hinge forsa nge faala wippoyade ɓen ɓe andanɗa hoorema boneji mum hino no ɓuuri ɗum ɓen ɓe duwaka ñawede koɓe nangue tuɓe bogue ka yiite ton ay o ko genɗo noon ɓuuri fofude ay ko ɗum waɗi so Allah subahanahu wa taala sayi mo waajo en ɗum ɗo fof ko fino rentoren hulen boneji ɗin aren e moƴƴere makko nden hara ñande janggo ndeɗen daro yeeso makko kanko Allah subhanahu wa ta'ala hala ko yiɗuɗo en yarli en yaafani en ay ko ɗum waɗi so inni fa zakkir waajo fa inna zikra no waajagol ngol tan fa ol mu'minuna hino nafa gonniɓe ɓen ala kulli haalin ko ma waaje ay ko ma jange faw noon jaɓata kono inchallah rabbi kala mo Allah subhanahu wa ta'ala mujani moƴƴere mum nden nanay huutora ay nanay huutora ko ɗum waɗi so inni wa khuliqal insanu da'ifa sabuna neɗɗo anke tagama ko lowɗum nge yite wonge adna ɗo ngeɗo tun innama ko nemata e ngeɗo heƴata e ɓandu banu adama ɓay goɗɗo ɗo ko maapi o ko maapi huɓɓata ɗo hay beren hun hara ko beren hun almetata kasti ko namata ɗo gonduma joni noon si tawi woni ko nge lakara to habboyi on tigui wona auzubillahi yo Allah subhanahu wa ta'ala dande wonano wiru noon qu anfusakum wa ahlikum nara dande hoore moɗon dandon ɓe goreji mon ɗin yiite on ya ayyuhallazina ko onon ye ɓen amanu gonɗinɓe la ta'kulu wota on ñaamu amwalakum jawle monɗe baynakum hakkude moɗon bil batili mere e hoore mere illa an takuna sina laato tijaratan ko julayagal an taradinga welaɗon min kun e moɗon ay wota on ñaamu jawle monɗen e hoore mere wala taqtulu anfusakum wota on waru pittali mon inna allaha no Allah kana o laatake bikum e moɗo rahiman ko yurmeteɗo ay va wota on waru pittali moɗon wota on ñaamu jawle mon ɗen e hoore mere fi honnum no woodi ɗo andanɗa hoore maɗa ƴettayɓe ɗo jawdi mum yangoɗo a heɓa jawdi ndin naadandi ko andanɗa hoore maɗa andi peut-être si a naatiɗo wona ko laaɓi wona pariyugol jawdi mum gagnant walla perdi ko waytata siga ɗen piiji ay wota on waɗu ɗum o wala taqtulu anfusakum wota on waɗu pittali mon honnum ƴettugol ɗo wonki mum naada e riksi
bon wona natugol e ɗe diye ya bon andugol gereno e leydi fitnayno ndi leydi ɗo ƴetta wonki mum naɓa ton ɗum ɗon fof si tawi woni wonki ma boni e muɗum haray ya andu ko an woni saabu wonki maki ay wota ƴettu wonki maki naadaki e rix siki heddike ton heɗa andi haray ko an woni saabu wonki maki ta andu fitnano ɗo naɓa to wonki ma ɗin ay wala tulqu aydekum ila tahalukati wata o naɓu hoore mon ko anduɗon bonneno ɗo heɗa andi ɗo ko nambara ƴetta wonki maki naɓa ɗon si wonki heddoyke ton ya andu kan woni saabu wonki maki Allah subhanahu wa ta'ala andu maki ñande janggo ay par ce que ɗa andu noon nambara ɗon hana mbaɗa ɗon wonki maki ay inna allaha no Allah kana o laatike bikum e moɗon rahiman ko yurmeteɗo on dey Allah subhanahu wa ta'ala ko yurmeteɗo si a yi Allah subhanahu wa ta'ala inni neɗɗo si a wari ɗo wonki woti petti e hoore teware tikkere ko Allah subhanahu wa ta'ala tikkata kon haray no waysite woni hara ko aduna on fof woni ko warɗa ay jon noon anda nambara ɗo bonnene ɗo fitna ɗo ƴetta wonki maki naɓa ton siki heddoyke ton haray kan woni sabbu wonki ay Allah subhanahu wa ta'ala ini dey wa man yafu ali zalika kala gonde waɗɗo ɗum ɗon e udwanan haray o jaggiti ay haray udwanan ɗum ko jaggutugol non ay wa zulman e tooñe fa sawfa nuslihi nara nare Allah subhanahu wa ta'ala ini no fawi kamen naade amo yiite jahannama Allahu akbar wa na'udzu billahi ay Allah subhanahu wa ta'ala ini wala ta'akulu amwalakum bainakum bil batili wata o ñaamo jawle mon ni hakkunde moɗon mere wona honnum exemple joni wona monodiranngol naɓodira saria naɓodira laamu aɗa waɓɓe goyne miɗo wakkilima ha komi mari kon fof lanna miɗo wakkilima ha komi mari kon fof lanna ay ko hunde harmude ay wattake on jangi ka on heeɓi jawdi hiɗon wawno jooɗade tun ko ɓuuri hewde kon sayɗu no waɗa sa tawi wona ko ɓuuri hewde kon waɗidiroɓede ɓe tawi ko wona hawtuɓe nene e baba hara ko ala même famille miɗo jokkuma ha ko ma ko lanna ay hara ko wawno ɗon jooɗade yewton e nder seconde wotiri moƴƴi noon hara o naɓodirali laamu ay Allah subhanahu wa ta'ala ni watan waɗu ɗum anda bonene o nambara ɗo ƴetta wonki maki naɓa ton siki heddoyke ton Allah subhanahu wa ta'ala inni wa man yafu ala zalika kala on gudruɗo de udwanan haray o jaggiti haray o yawti keeri sariya Allah ɗin wa zulman o waɗi tooña mawnude fa sawfa nuslihi nara Allah subhanahu wa ta'ala inni meɗen satimo naadoyde yiite ay wa kana laatike noon zalika ɗum ɗo alallahi Allah yasiran hino newi ay ɗum hino newi wa in tagitani busion wo itike kaba'ira ɗi boneji ma tun hawna anhu ko men haɗi on no kaffiru an kun Allah subhanahu wa ta'ala o yafanto bakkatuji mon ɗin ay kono waɗi si innuɗen ɗa il faut que yewte koma waaje ay koma wattidire e feere bon har an hanki har mi anda ɗum ɗo ko bone mi andi hande ko bone mi acci ay bon wona no Allah subhanahu nelaɗo makiri noon nde neɗɗo goto petti fewirta sabu ma ɓurma moƴƴande e ɗi a jonnede aduna e ko woni aduna on kon fop ay Allah subhanahu wa ta'ala ini in tagitani bu si on wo'itike kaba'ira boneji bakkatuji ma tun hawna anhu ɗimen haɗi on e muɗum ni no kaffiru an kun men yafanto on sayyi'atikum boneji mon ɗin wanude helkun men nadoya on mudu halan nadirgal kariman teddungal mana nadiroyeɗen uditan wonano nelaɗo makiri noon Allah subhanahu wa ta'ala makiri noon a yi ay nde nde si tawi woni dambude aljanna ɗen nde udditama e joyeɓen ari natugol gonɗimɓe Allah ɓen ari natugol haray malaikaji ɗin hino dari ka dambugal no piyanaɓe garda ɓe ɓena salamun qawlan min rabbi ko remun salamun aleykum e onon on mali kisal woni e dow mon kisal woni e dow moɗon malaikaji labinaɗi wa marɗi garadi piyanaɓe garda bo ha ɓe nataya ka aljanna ɓeyna hande fawtere lanni kisiye woni e dow moɗon ayi ko ɗum waɗi Allah subhanahu wa ta'ala indi ɗum sa weytiɗo bimɓe tun a findinama ka suudu ma konkon ari président o no sokol ma way ko ya yaw yiidon
président on immina ɓurɓe ɓattade e makko ɓe ɓe arane ha ka suudu ma ɓe naɓe ɓe uditana hawta kadi ko dambugal palais tawa garde koli ino dari ɓe cortège ha ɓe ta yeeso président on bon o adda o jonnama ko noddirma kon ko o weltanima kon walla nde ñande sa hawtiti kama ay nayi hande mi heeɓi teddugal mawgal ay ko ɗum Allah subhanahu wa taala fandi ɗo in taggitani bu si on wo'iti e kaba'ira bakkatuji ma tun hawna an huɗi men haɗi on e mun ɗin no kaffiri an kum men yafanto on sayyi'at kum boneji mon ɗin fop ay wanude helkum men naata on mudu halan nadangal kariman teddungal on andi kala nangue ɗo hay goto wata arde ɗo ronka wadde bakkatu hun ko fanɗi o ay kono ko ɗum waɗi ko ma on tigui reno ko wiyete bakkatuji mawɗi ɗin kon kono ɗum fof tawni l'islam an anda ka wata famude safi andi goɗɗo so tawni hunde nden si a andande enen e haala men hay enen haala pula wiɗen ko jannguɗo andi say porto ñaaɗi ko ɗum waɗi sallah subahana taala inni irifuni qabla an taabudi ni andelam min Allah ko addi o rewdelam si a anda Allah ko onno wata rentorde e boneji makko ɗin ko onno wata andade haɗaji makko ɗin bon awa kadi no woodi sayiji fewdotoɗi ko andanɗa hoore maɗa ka Allah ɓattete bon ino woodi ñalade ɗi andanɗa hoore maɗa aɗa fewdon say Allah subahana taala no ɓatti tagore nden tawata si a dorike mo fewde on say siko yo yafanama bakkatu o yafantoma siko yo okkore o okkorte bon siko kisal siko keɓal fo mum no woodi e jemmaji fewde no woodi e jemmaji fewde ko anda hara Allah subahana taala no ɓatti may no woodi du'aji ɗi andanɗa hoore maɗa e du'orteɗi tawa ala kulli haalin Allah subahana taala mo nodduɗa on ko ma o jaaboma kono ɗum ɗon fof ko tawni harayɗa woɗɗiti bakkatuji mawɗi ɗi ayi ko hiɗa woɗɗiti bakkatuji mawɗi ɗi ala kulli haalin de tawno ko enen e seytane on ko ceppirdinaka hoore leydi ɗo seytane dogiray e meɗen wona no ƴiƴana woni dogirta e meɗen ala kulli haalin banu adama kan faljay tun seytane faljana en tun ɗum en mara sadaka muɗum ko ɗum waɗi so waɗani en julde o waɗani en korka o waɗani en hajju o waɗani en ittugol sadaka ɗum ɗon fof ko yafano en bakkatuji men cewɗi ɗi wonɗen e wadde ɗin kono si tawniɗa wadde bakkatuji mawɗi ɗin haray no Allah subahana wa taala yaforoma sattete par ce que on say tikkere makko nen ɗi ɗuuɗa e hoore maɗa ay si tikkere makko nen ɗuuɗi e hoore maɗa no yafore haray sattay haray ɗen toro Allah subhanahu wa taala en fof meɗen yo Allah subhanahu wa taala yaafo en woɗɗintina en bakkatuji makko jandi ɗi hay bakkatuji makko ceriɗin yo Allah subhanahu wa taala yo woɗɗintin en haray inchallahu rabbi e hande ko ɗum ɗo wonno ko Jama TV wonno ko addani en haray fof meɗen toro yo Allah subhanahu wa taala yaafana en bakkatuji meɗen ɗin haray onon abonné Jama TV fo on salminama e falanoɓe natude ɓe ronki feere natugol haray fof moɗon on salminama haray yo Allah subhanahu wa taala firta en sika ɓana en kata en torki Allah en fati annabi jon kala tawɗo hino soka mara yo Allah subhanahu wa taala yaltimo kaso accinamo ko wonta sabu naɓugol mo kaso kala nawnoɗo yo Allah subhanahu wa taala dikkimmo kala sattiraɗo yo Allah subhanahu wa taala hoynan on tigi kala faalaɓe dewgal laaɓugal yo Allah subhanahu wa taala okkorɓe kala fattiraɓe fi jiidi yo Allah subhanahu wa taala okkorɓe jiidi kala sattiraɓe fi kaydiji yo Allah subhanahu wa taala okkorɓe kaydiji enen kadi yo Allah firta en sika ɓana en kata danda en alawata danda en kata e kasara danda en sabu gaño e bone iblisa hormati la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimina inna allaha malaikatu yusalluna ala nabi ya ayyuha allazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin